slávu, ktorá patrí mne. When you will see miracles and signs and wonders. Keď uvidíš divy, zázraky, znamenia. But I said, Lord, I have not even seen any miracle yet. Pane, ale ja som ešte tie zázraky ani nevidel. But he said, if you take this in, Ale keď to uvidíš, there will be no limitation nebudú tam žiadne obmedzenia. of the amount of healings and signs and wonders in Čo sa your týka počtu ministry. tých zázrakov. And I've learned. A ja som sa to So naučil. I really try Takže som sa snažil to say, when we prayed, vždy hovoriť v množnom čísle, keď sme sa modlili, even if it was my hands and so on. aj keď som tam dával iba svoje ruky. Because it's we anyhow. Lebo tak či tak sme to my. Father, Son, and the Holy Spirit Otec, Syn a Duch Svätý in my hands. a moje ruky. So it's we anyhow. Sme to my tak či tak. And that doesn't take anything from the ministry. A to neznamená, že že tá služba nie je dôležitá. In America, they always ask me about my ministry. V Amerike sa ma vždy pýtajú na moju službu. And I know what they mean. A ja viem, čo oni tým But I tell myslia. them, I don't have any ministry. A ja im vždy odpovedám, ja nemám žiadnu službu. It's not mine. To nie je moja, It's God's to ministry. je Božia služba. And I, by grace, can be with Him. S Božou milosťou ja môžem byť s ním. Áno. But I need to put my foot down. Ale ja si uvedomujem, že potrebujem mať nohy pri zemi, What I'm doing is not parasitical ministry. že to, čo ja robím, to nie je žiadna per sedegord ministry. No, it's Jesus' ministry. Je to Ježišova služba. Hallelujah.